Siyak gayam ni Brittany, ngam bright kanayon nga awag da kanyak. May saak nga policewoman nga product ti PNP. At awanak editi 16, kat naamamok ni Troy. First day of school, kat nag-transfer iso na iji pagad-adalak ti high school iti Baguio. Gaputan na late iso na nag-enroll, kat inabay dalad ta kanyak iso na iji likod. Mababain garo ni Manang yu ta first time ko so na makita, kat nagatugaw ko pa nga dagos. That day, I can say that he is so bright. Yes, he is. Especially when it comes to recitation and economic subject. Mabainak tuloy tahan nakagress-recite, tawan mapanunot kon nga ibaga. Habang magmapan garot ti bulan, kat nagpod na iso na nga kayat na kano, ay suspermi magtikilig ni Manang yu Adi garod, nagpakipatakpay alangan mo't diba? Naging duwa kami garod, kat naamuan ni Mama ka ni Manong ko. Ada kanya maabritan niya, no atala makiboy-boyfriend panpanunutam. Awan bibiyang mi no mga asawa ka. Nga nasapa basta inbagamin kinyam, nag-eskwela ka pa'y. Coming out from my brother's mouth. Iso na gayam kat polis matlang, product ti PNPA, katuwa kami lang agkabsat. Gapugarod iti daytangan ng ngag ko, kat na-realize ko nga what he said was very right. We continued our relationship until we finished high school. We've been in a relationship for 2 years, and we are both in second year college that time nga magsinabali kami ti course. Ijet 2 years mi nga naggayam, kat nagado ti happy moments mi. Nahilig kami nga ag-joyride kan ag-food trip. Ada dita na dyan mapan kami ladtan mangan. Amin nga malabsan mi nga panganan karon no lumihan. I'm 21 years old when I thought of taking the exam for PNPA. So I did it without telling my mother and my brother as well. Awan gayam ni Daddy tanabayagan nga natay idi ubing nakpay. Ni Troy lang garod tinakaamo nga naki-exam nak. Taisupay piman ang itulod kinyak iji testing center. The result came, and I can't stop my tears from falling. I can't believe I've made it. My heartbeats are running so fast that I could not contain the happiness inside me. I just hugged Troy while I was crying not because of pain, but because of joy. Nagawid ak garod, kat in surprise ko ni Mama, kat permi tiragsak na nga uray la insangit na. Tinawagak mo't ni Manong ko ta naka-duty, kat in-congratulate nakpiman. I thank God for His goodness in my life, and for the privilege to be part of one of the most prestigious school in the country, despite the severe screening from phase 1 up to final. Idi nga ro dandani akong sumrak kat nag-joyride kami kan Troy for the last time. Siyak garod din nag-drive ijay motor na, kat as usual, kat napan kami manan nag-food trip kat dita kami nga nag-promise. As far as I could remember, dahiti ti exact nga inmagana. Mi, promise mo ahan ka agbiro kay Jay, managtan pa kasalanda ka pa'y narumwar ka. Uurahin da ka lantaging ka makagraduate kanto, kat adan to ti lieutenant ko. Si kanto ti mangilibre kanyak ti Lomi, sabay imisem, naglulwapi man kat sinong batak matiwen. Inbagak nga rod nga han iso na agbirok sa bali, nga sapay ko ma, tarumwarak to, kat siyak ladtan to. At agarod in-enjoy mi tinabat-bati pa nga oras, kan aldaw sa Aknapan Academy. Awan ti aldaw nga han kuso na napanunot. Namiss kon iso na pati ti pamilyak. Makasangit ak no mamingsan, tano marigata na kaya unag, kat iso na panpanunutok. I hold on to our promises. Nakanayin ko panpanunuton nga, di bali, tano rumwarak mo't, kat matupad kon to amin nga promises mi. Idi adak second year jay unag ti academy, kat ajay yung tilas nga ada kontak ko kanya na. Pati Facebook account na kat awan mabirukak, ta nag-deactivate sa isunan. Nagdamagak ka ni Mama no niya balita ka ni Troy. Gamhan na kano amon ta si ag 6 months an kano nga han bin misbisite ijay balay.
Makasangit ak. Kanado ti question ko na apay tabiglaan maton. Katawan paramdam jay ato klaunay. Nakagraduar nak garud. Nga uri awan balita kinyana. Nga mamati ak. Nga baka dalad ta iso na dita nga orayin nak. Pero may nga proud ti inak kanimanong ko kat amok. Mat nga proud ni Troy nung amuan na nga nag-graduate na kon. Aja as asak nga congratulate ko makinya kat awan. Nag-awid ak lord iti bagyo kat apan ko pinasyar di balayda. At dagayam di motor ko that time. Iso nga may saak na panijay. Awan karon na abutak ijay. Kinya na pati damama na. Kandag ijay kakabsat na. Nagdamag ak karon ijay ka aruba da. Kat inbagada nga nabayagan ka no nga pinmanaw da. Napanda ka no ijay and dalola na ijay ifugaw. Kaslaak na awan ang tinamnama. Apay tahan man lang nagpakaday suna. Han ko amo no ayan na pang biro ka kanya na ijay ifugaw. Yung inporsige klad tati plano kapan ko sunag birukan. Ta ipumukhak kanya na ti sakit tinakam ko. Saktumot nga dapin na batbati nga 3 days nga bakasyon ko. May sakgarod nga nag-rides na paapan ifugaw. Di bali adamot ang lisensyak. Han ko mapigilan tilwak tapan panunutak. Ranya nga tati mangyari. Mabiro ko nga ta isuna. Or haan. Or nangasawa nga ta. Ngamin pamigsak di pa kinakam ko. Awan amok nga matuloy ak ijay. Tandanin maibos jay kapi. Katada nang ngagwin jay likod ko. Dada, where's my robot? Ano unay may pronounce jay magana. Tinmalyawak takitak no sino anjay nga ubing. Kat nabiglaak. Kaslag tawan ti talo jay ubing. Apay taro pa ni Troy ti makitkitak. When? Kahawig talaga ni Troy jay ubing. Pinaspasak lord inigo pa jay kapi. Ngahan ko narik na. No napudot ba or haan. Tapermi nga limamis ti bagik. Kaslaak na buyatan tinalamis nga danom idi nakitak ni Troy. Ti tao nga namis ka unay-unay kan ti tao nga sapsapulat. Nagsabat matami kat kasla makasangsangit isuna. Ngam inlisik ti matak takin mitak iti ubing. Sapay la kumatahan nga agpaiso ti panpanunuta kun kunak iti sarilik. Ngam apay ta dada ko nan iti ubing. Han ko mapigilan agsangit ngam pinigilak. Agdamag ako ngam ada babae nga sinmaruno kinyana. Kat pinunasan na ima jay ubing. Sana inyawa jay orange nga iniiginan na. Hanak amamu jay babae iso nga kaslaawan. Pinaspasak garun nga napan ijay kwarto nga nagturugak. Hanakin mita ijay rupa na nga makitak nakikitaan naklata. Aging gana nakaunagnak. Han ko amo no anya marikiriknak. Agsasabali umay panunot ko ngam ti mariknak lang. Kat nasakit ti barukong ko. Nagsangsangit aklat iti unag ti kwarto. Achi gayam ribiro ko. Kat iso na mismo gayam agpakita kanyak. Kat achi nam namaak na single ko ma. Kat apay nga damat na nag-awag kanya na iti dada. Nagsakit. Nagsangit aklat taging gahang ko napuutan kat nakaturugak. Nagdesisyon ak lord nga agsubli iti bagyo. Iti matlangal daw. Kami di agrubuhatak at permitudo, isong hanak na tuloy. Napanak garod di babati kwarto nga nagturugak, tainak nagkape. Tatalo kami nga tao di cafeteria. Awan customer ta nagtugtudo. Han ko amuno pagayayaman nak ti panawen. Apay ta tsamba manan nga in pa music da di team song me. I will always love you forever. I want you forever. There's no way I can let you go. I will love you forever, no matter the weather. Every word jay kanta, kat kasla ako umingpis nga umingpis. Kasla ako mababawasan. Agpay sugayam jay nabasak idi. Ngano ka no in love ka, kat jay rhythm ti kanta. In-enjoy yung madangdanggan. Ngam, no heartbroken ka, kat jay lyrics natin internalize mo. Nagsakit. Ada nagsardang ngalugan ijay sango ti cafeteria. Kat amok ajay jay nakita ngalugan idi agsapa.
Wan iso nga rod. Rimwar ni Troy, kat diretso in may nagtugaw iti sangok. Inigaman na imak sa agpakpakawan. Agsangit ng isunang nagtatal na aklat ta. Takas na kayat ko isunan nga maawan tibiyag ko. Inbaga na nga nagkamali ka ng isuna. Hanak ka no gagara nga nakabuntis. Idi pa'y lang gayam Persyonak J Academy. Ayaw nagsakit iman. Insingir ko amin. Inbagak amin nga promises me. Inbagak pa yun nga ayan na nga ko na mailibrida kanto itilumi. Ayaw nagsakit launay lalo na aja promises. Na nga ikasar nakakalagta nga litoy ng takon. Inbaga na amin kinyak. Dandanidan ka no kasar matlang gayam ije babae nga lispo matlang. Anya nga ihan nga nakauray. Kahit nakano nga mas kahit na jay ka din na natata. Nagpakpakawan gawad iso na kat inbagak mat ngawan ngamahan maawan jay sakit. Sakto matan nga insardang natudo so nga nagpakadan iso na. Nagpasalamat ak matan tauray kaskas ano. Kat naging part iso na itibiyag ko. Nagpasalamat ak niya na iti amin nga happy moments. Ngayon batin na kanyak. As memories mi nga duwa nga aging kaya mapug sa tuangas ko. Katang kumalipatan. We said our last goodbyes. And I love you. Nagpasalamat ak niya na iti amin nga naragragsak nga memories ko. With him kan amin nga promises na. Nga uri aging ka mapugsat angas ko ang kumalipatan. Nagsakit. Ura ingga natatang agtatip na kat kaslamay imagine ko. Rinya nga tano si kami nagkatuluyan. Hanak gord nang nangan kan nagkulong naklagtan di kwartok. Ngam pinanunot ko nga dagayang trabaho. Iso nga nakita ko sa cellphone ko nga adupi man tawag na mama. Kan kailangan ko nga pabagyo. So, binayad ako na aming nga bayad ak ijay nga in. Kat nag-awid na ak nga pirmi tibanok ko. Nagsakit amin nga party tibagik. Ijay ko nakita nga ada message request ni Troy. Tas ada message na nga agpakpakawan. When mat ko nak. At least adan ti closure me. Inpabas ko ti attention ko garod iti trabaho. Kat may sangal daw nagchat iso na. Baga na nga ala anak kanong aninang di anak na. Katuan ako nakmata. So nga napanak garod matlang ifagaw. Idibinyag ko mangab apay nga itain sabay da gayam man di kasarda. Han ko amo nga sabay gayam di kasar ti binyag. Kano amo kumakathan ko intuloy na pan. Apay tain pamukha na launay nga han nga siyak pinili na. Han ko kaya nga makita nga sa bali ti kasar na. Samantalang siya nga nang ibagan na idi nga ikasar na katadag jay igid. Amang buy-buya kanya dang naragsak. Intod ko garod pagribangak at nagawid nak. Ayaw nagsakit lagta panunutan. Ngam kailangan ilit ko. Those days are gone but the memories remain. Ag 5 years garod on aja nga napasamak. Ngam fresh pa lang dito'y pusok jay sakit. I'm happy for them. Karon ni Troy. Tapulis ang gayam isuna. Kan makita kat naragsaragsak isuna iti pamilya ng tata. Han nga isuna ti para kanya ko naklatan iti bagik. Oraya klatan iti right person kain sagana ni Apo Diyos para kinyak. Agyaman ak iti panagdangag yumanin iti rit na nagitidog nga istoryak. I'm now 30 years old and still single. It's me, Bright.